tryna put you in the worst mood. He want cleaner than your church shoes. $1.2 just to hurt you. All red line just to tease you. Zamisli da ti se ovo pojavi ispod nogu. Lik je samo mirno plivao, a onda se pojavilo nešto ogromno. Delovalo je kao da će ga progutati. Sve se desilo za par sekundi. Da li bi ti ostao u vodi? Like i subscribe za još zanimljivog sadržaja. Ovo niko nije očekivao. Ova ptica je pokušavala da spasi drugu, ali je bilo prekasno, pa su ljudi morali da reaguju. Borila se da preživi i posle nekog vremena uspela je. Ptičica se ponovo osjećala bolje i puna energije. Ova devojka dobrog srca je to primetila i pustila je ptičicu da odleti i nađe svog prijatelja sa početka snimka. Ali ono što se desilo posle, niko nije očekivao. Zaprati i lajkuj za još ovakvih priča. Ne gledaj ovo ako si osetljiv. Ova devojka je osetila kako joj nešto gmiže po telu i bol je bio neizdrživ. Kada je doktor skinuo njenu majicu, usledio je šok. Njeno telo bilo je prekriveno krpeljima. Vrištala je dok su je ujedali sve jače. Doktor je morao odmah da reaguje. Poprskao je kožu antibakterijskom tečnošću i krenuo da ih vadi, jedan po jedan. Da li bi ti izdržao ovo? Nećeš verovati šta je izašlo iz česme. Ovaj čovjek je mirno prao lice, kao i svaki dan. A onda šok. Iz česme, zajedno sa vodom, ispada mrtav miš. Svako bi u tom trenutku poludeo, ali ne i on. Samo ga je pogledao i nasmejao se, kao da se ništa nije desilo. Šta bi ti uradio? Zaprati za još zanimljivih klipova. Ovo je najbolji posao na svijetu. Kada ovaj čovjek ustane da progovori, bit ćeš zadivljen načinom na koji ispunjava cijeli stadion energijom i uzbuđenjem. Samo pričekaj da vidiš koliko savršeno obavlja svoj posao kada konačno dođe njegov trenutak. Poslušaj i uvjeri se. Ako ti se sviđa ovaj posao, napiši u komentar Dušan Tadić. Cut from ebony, cut that every into skinny pieces. And she couldn't wear her face when I let my baby. You talking money, need a